Hello guys, I'm gonna play Grow a Garden. If you tell something, I'm gonna do it because I don't know what to do. I have to build, and my garden is not pretty, it's pretty big because I have a lot of space. And if you want, if someone asks to plant one seed or something like that, I'm gonna do a clip about the eggs when the time is up, and I'm gonna upload it. This is for now, guys. I'm gonna translate it in Bulgaria because Bulgarian people to understand it too. Сега, хора, ще играем Grow a Garden. Някой, ако иска да коментира неща, които да правим в играта. И да, това ще е клипчето за днес. Също така забрах да спомена, че ето тези яйца, като ми свърши времето, ще ги отворим и ще разберем какви неща има в тях. Така че, хора, бай и до следващото клипче.